Stari, sploh nimam nič za povedati. Toliko sem zdaj utrujena, pa toliko je bil zjeban let. A ja, sorry, letla sem si gledala make-up, moram še razmazati, kam lih je mozolček. V glavnem. Ne, da vas nekam bolj gor postavim. Hello, folk, dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Res dele izživam tiste zadnje delčke moje energije, ker sem trenutno... Sploh nisem toliko dolg časa po koncu, po mojem sem po koncu malo manj kot 24 ur, kar je pač čisto normalno za me in za mojo službo. Kar me najbolj zdelalo je to, da sem lih kar opravila 14-urni let iz Dubaja v Seattle, torej v Združene države Amerike. In ne vam povem, da je bil let fucking dolg. V tisti fucking tubi z folkom, kam je šel na konč, je toliko da živce, da bi se skoraj zjokala tam zraven. V glavnem, mi smo se zdaj nastanili v hotelu. Ura je... Koliko je ura? Po lokalnem času je ura 3 popoldne, da vam bo izpovedala po dubajskem času. Šli smo v Dubaja zjutraj ob 7 smo šli. Po dubajskem času je po ura 2. To pomeni, da smo potovali cel dan pa pol noči. Zdaj sem v hotelu in lehkar sem se stuširala, preoblekla, ker smo se odločili, da gremo z sodelavci oziroma sodelavkami še malo si pogledati mesto, preden vsi popadamo v posle, ker če bomo šli zdaj spat, se bomo pa zbudili že sred noči. Bolj, da še zdaj malo stisnemo, gremo nekaj pojesti, eno večerjo. Seattle je ful znan za njihove ribe oziroma morsko hrano, tako da mogoče bomo jedli morsko hrano. Oh my god, now I see how tired I look. Glejte oči. A se vidi? Tle se gledam drugače, ko imamo ekranček gor v kameri. Zdaj gledamo ekranček, zdaj gledamo svoj ekranček, v glavnem. Too much. Prej sem si dala nobenega kaj preveč make-up ali tukaj, da zgledam malo, da nisem kaj en zombi. Kavbojke, majico. Vem, da je v zunaj 9 stopinj, kar je kar mraz, tako da bom dala še en pulover čez. Imam eno jakno, ampak ne paše zraven, tako da bom šla pa samo v puloverju ven, pa v temle. V redu bo. Zdaj bo tale kot snemati tako ful lušten, ko boste ful mojega podbradka videli, ampak veš kaj, zdaj smo že tako vsi domač, tako da že veste kako je. Pa ful fajn je, ko je postrada, ne? Joj, profesionalno. Čakaj, koliko je ura? Ok, še 20 minut manj, ko smo se zmenili, da bomo čez 1 uro dol in sem se tako tuširala, pa sem malo Instagram pa to pogledala, tako da, you know. Moje lase so čisto ko so me zdaj v figici toliko časa in ful folka me sprašuje, če moramo imeti nujno lase v figi in ja, to je del uniforme in ne smemo imeti. Pač, jaz bi imela takole, lej, zdaj pokažem, jaz bi imela takole enega čopka, pa bi tako delala, a ne bi bilo to luškano, ali pa takole, ne vem, malo na stran, ali pa nekaj, ampak ne, moramo imeti fucking figa, kada smo v 16. stoletju. Ja, ne vem, zakaj sem zdaj to začela govoriti, ne vem, zakaj sem to zdaj povedala, ampak zdaj veste, da mi grejo fige na živce, oziroma nimam kaj, ne. Čisto na hitrco. Ej, drugače sem pa zdaj gledala storije. Moja mami pa oči sta trenutno na Šrilanki in naša mami toliko objavlja, kad tako potuje ali pa kad me pride obiskati v Dubaj in je prav pa zacrkan smešen v glavnem. To, da vse njene sodelavke gledajo, pa njene kolegice, tistih 45 followerjev, ki ima na Instagram, a veš. V glavnem, in ona to vsak story objavlja, pač ona to objavlja tako 30 storyjev na dan, a veš kaj mislim, no, še jaz ne, toliko ne objavljam. Ful fora, da je moj brat, čakaj, da to moram prav prebrati, no, pač to mi, kot družina, torej jaz, moj brat, mami imamo na WhatsAppu skupino Familija in tam malo se nekaj, torej moj brat, se nekaj ne počuti dober in on napiše: Simona, mami, daj mi številko od doktorce, ko imam sinuse vnete, 100%, ko me boli, pa živčen sem, pa glava me boli, v glavnem. In pol on čaka na odgovor, tako ene 3 urce, nobenega odgovora, itak. In on tako, sem uredil, ni treba, bla 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 bla. In pol tako naprej mami pošle, pač sploh ni odgovorila na sporočilo, ampak je sam poslala pač tako 3 slike pa 3 videe. In pa sem jaz zamislila, Roxon, to jaz ga kličem, pač moj brat je Rok, jaz ga kličem Roxon. Mami boli za naju, takrat, ko je ona dopustil. Ne, se ne, drugače se hecama, ne, ampak jaz verjamem, da nimata Wi-Fi-ja in da ni videla, oziroma kaj je videla, so obe slike že poslale, no. V glavnem, pul se imata dober, tele dva naše dva, ne. Dala si bom noter še uhančke, because that always makes you look good. Shit. Prstanček. Vedno ga imam na sredincu, ne vem zakva. Nekaj sem hodila še povedati in zdaj sem pozabila. A ja, to je Seattle vlog, dobrodošli v Seattlu. Bom pa povedala
povedala kakšne par fun faktov o Seattlu. Stari, se sploh ne vem, kako se v slovenščini reče, kaj skozi v angleščini govorim. V glavnem, tukaj sem 2 dni oziroma 50 ur imam layoverja. Ponovadi imamo vedno layover, tako kamorkoli gremo, tako sam 24 ur. Ampak tukaj pa pač, ne vem zakaj, a zato, ker nisem na toliko pogost leti, imamo 50 ur, kar je meni top shit, ne, ker to pomeni, da imam jaz 40 oziroma, ajde, malo moram še spati, recimo 30 ur, zato da malo raziskujem. Nikoli še nisem bila v Seattlu, to je sem prvič, tako da imamo veliko za videti. Jutri se nam pa pridruži še ena moja kolegica, ki pride z enim drugim letom, ki je tudi stevardesa, bo še zabavno. Ok, zdaj pa že čisto preveč govorim, treba je jeti. Čakaj, sam po pulover še skočim, čakaj. Evo ga, vzela sem največji pulover, ker ga imam. Because why not? Oh my god. A ti to vidiš? Ne me jebat, stari, jaz sem vzela popackan pulover. To iz omare sem ga vzela, pa je popackan, kako je to možen. Se ni važen, se ne noben porajto, kaj, se smo v Ameriki, tle so tako vsi malo čudni. Habibi, come to Seattle, not Dubai. It's Friday there, it's Sunday morning. This is the crazy one. Hey, crazy. Hey, Lucia. Crazy. Dobro jutro, dober dan. Hello, ura je 7 zjutraj folk in jaz sem že budna. Zakaj? Zato ker je fora, da je moje telo še navajeno na dubajski čas, tako da we are out here exploring. Ok, I lied. Ne bomo li šli v krog, to bomo šli pol malo popoldne, ampak ena izmed mojih najljubših stvari, kar res rada delam, ker sem pač v tujini oziroma v enem mestu, ki ga ne poznam, je to, da sedim v lokalni kavarni, čeprav Starbucks lih ni lokalna kavarna, in opazujem folk in montiram moj video, pa zato. Later. Oh my god, so cute. V glavnem, nekaj grem iz Starbucksa. Ko sem šla tako ven, so se tako mi pomahajo, pa jaz ko rečem thank you, pa oni tako thank you Lucy, pač kar zapomnila so si moj ime. What the fuck, so cute. Hello, ok, tukaj sem nehala snemati, zato ker me je bilo preveč strah, ker je šel oziroma mene sta šla dva brezdomca in sem tako pol, I don't wanna have my phone out and be like, se mi ne bi načrdila, ampak res sem bila presenečena na tem, koliko brezdomcev je bilo po cestah Seattla. Ja, zelo neprijetna situacija in kot punca, ki je pač sama v takem mestu, I did not feel that safe. Ok, dajmo nadaljevati s tem videom. Vse ne vem, zakaj sem nehala ogreti, v glavnem, šla sem v Target, nabavila sem si en kup kopalk, oziroma iskreno samo 2 para. Potem sem kupila še ene par ženskih pripomočkov in pa seveda sladkarijo. In pazi to napravo za vozičke, pač ti jo sam porineš noter in ti gre voziček dol in ti greš lepo zraven na stopnice in ti pride voziček v to spodnje nadstropje, brez da bi uporabil dvigalo. What the fuck? My mind was blown, honestly. We're doing a haul of what I bought in Target. Ne bom lagala folk, dala sem malo podrenčkala. I am not doing so well.
Po dubajskem času je ura, mislim, da nekje okrog 2 zjutraj in jaz mislim, da je moje telo tako, what the fuck are you doing awake, tako da imam res full velik jet lag. Če bi bilo vse normalno, bi šli zdaj že nazaj, tako pa, ker sem tukaj 50 ur, torej 2 dni, nimam toliko natemperan tempo in se mi zdi, da pol je telo kratko pač, what the fuck, hello? Bi rekla, da imam lahko čas biti zmatranega. What the fuck, v glavno. Hitro naredimo tale hol, potem pa se dobim z eno kolegico, ki je prišla z današnjim letom sem. A ja, Emily, se Emily poznate, z njo sva bile v Rimu lansko leto polet, tako da, ja. Ona je delala let sem, torej en dan za mano in zdaj bo ona tukaj 2 dni, jaz grem jutro nazaj, ona bo pa še en dan ostala. In če se že ne morejo najti v Dubaju, če se nam urniki preveč križajo, se pa takole dobimo na drugem koncu sveta, ne? Tako da, ajde. Target home. Prvi razlog, zakaj sem šla v Target, je zaradi tega in pa zaradi tega. Dobila sem mojo menstruacijo, takrat, ka ni treba, no, sam to bom rekla. Potem sem za let nazaj kupila še 2 vrečki takih mini donacov, ker vem, da so teli ful dobri, ker sem jih že probala enkrat v Ameriki. In zato, da malo počastim moje sodelavke in sodelavce, itak imamo 14-urni let nazaj in zakaj se ga ne bi popestrili z malo cukra, you know what I mean. Potem sem kupila bagel, to je kruh, ki ima na sredini lukno, because I always buy this when I'm in America, so, ne vem, pa si dajem avokado, gor namažem, ne vem, bagels, v glavnem, ljubim to, ljubim. Kar se tiče hrane, sem si kupila še tele taco shells, ne vem zakaj, to imamo tudi v Dubaju, ampak nikoli ne kupam. Pa sem jih tam videla, bilo je tako $1 in sem tako, ok, why not? Pa ta taco mix, ne me vprašati stari, čas kupam take pizderije, ne? Why are you asking so many questions? Ok, pa sem pa kupila še eno tako tradicionalno ameriško sladkarijo, imenuje se Pop-Tarts, ok, da se to izostri zdaj, konfeti, cupcake in pa jagode. Potem pa sem kupila isti tele Pop-Tartse, ker to bom nesla v Slovenijo, ko bom šla na dopust, da bojo še pač moje kolegice domači probali. Tole pa zame, ker so pa 3 različni okusi, borovnica, jagoda pa češnja. A ja, pol sem kupila še Starbucks. Oh my god. Zato, ker ima zdaj moja cimra Nespresso mašino v našem stanovanju in je rekla, da jo lahko uporabljam in pa sem rekla, ok, dej sem, da kupam tele kapsule za not metata, ne. Pol sem pa kupila še tole. A kdo ve, kaj je to? V glavnem, to je pač ena taka tekočina, in je tako špricneš noter v flašo, pač tako mogoče tako 2 šprica. Za energijo, male kafine noter, B vitamin ima tudi zraven. Spremeniti okus vode, tako da, ne vem, spet nekaj ena pizdarija, ki bom uporabljala za lete, oziroma ne uporabljala za lete. Bom probala na temu letu, pa bom povedala iz kaj, ali je pač sam na tek. Target pa ni samo trgovina, oh my god, stvarmi za jest, oziroma s prehranskimi živili, ampak imajo tudi kozmetiko, ker sem si kupila eno kremo za oči. Tole kremo sem si obavila od Cetaphila. In sicer je za pod oči, tukaj le za tisto tanko kožico, ki imamo, ker zdaj sem pa že skoraj 25 in zdaj pa že treba malo bolj skrbeti za svojo kožico, pa to, a veš. Videla sem na TikToku, da je v redu, no pa sem jo kupila, ok. Imajo pa tudi cune, home decor, full luško, no sami tako da moram noč kupovati, kakva bom dale. Šalico kupila, pa jom da nesla, kaj, v glavno. Potem si pa kupila kupalke, because, I don't know, ne bom nakazala, ker ne vem, kva ne se pokažem pač. Kupalke take zelene, modre, spodnji del zelenih in to je to. In to je cel haul. Ok, gremo ven, folk. Do you wanna say hi to the vlog? Hi, Lucy. We are back from Rome. I explained to them that you are Emily from Rome. Emily from Rome. Emily in Seattle. Emily aus Rom. Und Emily from Seattle. What the fuck, let's go. On my way to buy bubblegum with my credit card. No, this one. Watermelon. Oh no, I think this is the original. Keep it original. Keep it classic. Bubblegum, okay. Is your chewing gum ready? Not yet. Moj tudi ni. Don't touch it! V glavnem tako je na obeh straneh. Ew, not nice. Tukaj je najna znamenitost.
what do you think of our gum? Where are you? Disgusting. It's disgusting. I'd rather have my Starbucks. Cheers. Cheers. Drugače pa vsi slikajo, ne? Jaz sem tudi hotela imeti sliko, ampak sem si premislila. I wanted a... Let's go. Material girl. And I hit it from the right touchdown. Material girl. Why is it Space Needle, by the way? I don't know. It's Space Needle, it looks like this. So I'm not sure. We're literally walking to the other side of the city. Why? Because Lucia wants Chipotle. I want Chipotle. So we get Chipotle. Yes. It's a 15-minute walk. Yeah, and then to the hotel 30 minutes again. Is it? Oh. Anyways, it's getting dark. We need to go home. Ok, od zadnjega klipa je preteklo ene pol ure. V glavnem, zdaj imeli smo šle do Chipotleja, ker bi si mogli jaz pač vzeti večerjo. In tam prideva in oni tako, sprejemamo samo online naročila. In jaz tako, ne moram pač le naročiti, plačam s kartico in to je to, ne. In oni tako, ne, ker ne vem kva sistem, neki pač jim ni delo, a kva. In si mogo pač narediti online naročilo in pa pride tiskat ali pa pač delivery narediti, ne. In jaz tako, ok, prav bom pa jaz naredila pač online naročilo, plačala s kartico, počakava tukaj, da je narejen, ga ne, sem v hotel pojem. No, zato ker možda tam pri online naročilu še eno poštno številko ali neki kvada fuck nisem vedela in sem njih vprašala, mi je dal en delavc pač njihovo številko, še vedno ni delala in smo sprobale vse živo in še vedno ni delala in pa sem tako, what the fuck dude, what the fuck, you know? In pa sem prišla v hotel in sva rekla, da je bova probala naročiti prek Uber Eats, to je delala, tako da zdaj mi je Emily naročila, ker meni Uber Eats ne dela, ne vem zakva. Tako da zdaj čakam, da mi pride Chipotle, da lahko pa gledam eno serijo, pojem mojo večerjo in grem spat počas, ker I am freaking dead. Res je bil dolg dan, jutri pa še pol dneva, potem pa nazaj v Dubaju. Drugače pa tale Seattle tako res zanimivo mesto. Je to drugo največje mesto v Ameriki, kakor jaz vem, pač po površini, kakor je porejeno. Veliko bolj je čisto, kakor naprimer New York. Moram pa reči, da je veliko brezdomcev in res nisem tega pričakovala. Veliko ljudi, ki se vidi, da imajo probleme sami s sabo ali pa so na drogah in podobno. Pač tako na vsakem vogalu imaš kot 3 ali pa na vsaki ulici je tako 6. Tako da je kratko malo zanimivo, no, ne bi jih po noč okrog hodila. A few moments later. I got it! So pripeljalo, v glavnem. We have chips. We have guacamole. Very nice. And we have the bowl. In nimam nobene vrce. Fuck! Oh my god! Prav res mi ni namenjen tale. We are gonna call reception if they can bring me some cutlery. How are you? Good, thank you. I just have a question. Is there any way I could just get like some cutlery to my room? Sent to my room? Yeah, that's true. Just one sec, please. Thank you so much. Thank you. Have a nice night. Bye-bye. Yes! The next day. Stari, kva sovražam to razliko v času, ker je ura zdale 12 minut čez 6 in jaz ne moram več spati. Ne glede na to, koliko se trudim, jaz ne moram več spati. Tudi Emily je že po koncu mi je pisala in pol sem jaz povedala tole. I fucking hate this time difference that I wake up at 6 a.m. Like, who the fuck thought about that? Like, that's so stupid anyways. Hihi, how are you? V glavnem, pol mi je poslala ene par linkov za kam greva lahko na zajtrk, ko da si mora zdaj pogledati. Jaz imam potem samo še 4 ure časa, ker ob 12:30 imam wake-up call in pol ob 13:30 nas poberemo in gremo nazaj na letališče, Emily gre pa pol jutri nazaj. Danes bo še dolg dan, glede na to, da sem že toliko godil po konci in da ne bom imela časa spati pred letom. Hallo meine Leute, willkommen back to my video. Don't work ahead. Well, I sure hope it does. TikTok? How do you like my fit? Turn around, what's on it now? The fit is good. The fit is nice. Und mein Instagram. Woo!
Ok, pol sem nehala vlogat, ker se mi je že mečken modil. Tukaj se neki afnam v uniformi, se veš, en Insta story preden grem pa to. Potem smo po 14 urah pristali nazaj v Dubaju, bil je čudovit sončen zahod, poglej. Jaz sem se pa na to odpeljala s taksijem domov in spala več kot 15 ur, ne se ne hecam se 10, ampak bilo je vredno. And that's it, people, that's all, folks. I hope you have a nice day, I love you so much and see you in my next video.